बिटिआर सरकारनि आरसीसी दालां लुनायाव नुजाथिदों जाख्लनाय लुफुंजोबा लासेनो आद्रा लुनानै दोनदों आरसीसी दालांखौ रां लुबैसुला टिकादारा 3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो लुबोनाय बे दालांआ दिनैसिमबो लुफुंजाबोआखै। हान्थामेलानि थाखाय रायजो राजाफ्रा गावनो औवानि दालां बानायनानै हान्थिनो गोनां जादों। बेखौनो लानानै रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै सोंखारिदों रां लुबैसुला टिकादारनि हेंथायै। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रामसाथारिनि थांलाय फैलाय खालामग्रा लामानि आरसीसी दालांखौ लानानै रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय बायदि हान्था मेला खालामनाय आरो बेरामिखौ देहा फाहामसालिसिम लांनायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांदों। जेराव बे दालांआ रामसाथारि साउदुरपेटा मानास लामाजों फोनांजाबो। दिनैसिमबो लुफुंजायै बे दालांखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोख्रों रावजों सोंखारिदों टिकादार लक्ष्मीकान्त गयारीखौ। लोगोसे बिटिआर सरकार बिटिआरनि पिडब्लिउडि बिफाननि हेंथायै बायदि बायदि स्लगान होनानै सोंखारिदों आरो थाबैनो बिनि सायाव गोख्रों राहा लानानै रायजो राजानि थाखाय दिनैसिमबो लुफुंजायै बे आरसीसी दालांखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। बुब्लियाव आं फंनैसो दलंनि बिसय आं बुंनो नागिरदों। मानो होनब्ला जोंहा 3 बोसोरानो जाबाय बे दलंआ स्टार्ट खालामबोनाया 4 बोसोरावनो आगान होनाय बायदि। जायखिजाया बे ब्रिजआ जागायजेननायनिफ्राय दिनै इसे गाबोन इसे मावै दिनैहालागै माने फिनिशिंआनो जायाखै। जोंहा बिनि सायाव गोबांथार बिपद आफद सोमजिदो। मानो होनबा लामा थांलाय फैलाय फाराखास्ति जानांदो, मोसौ मोसा थैयो, गोबांथार बेबायदिनो अनिष्ट जाना फैदों जोंहा। आरो माखासे बुंनो गोनां गोबांथार बाथ्रा दङ। जोंहा दिनै बिटिआर गभर्नमेन्ट थासेयावबो जोङो बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैनाय मानसिया समाजा गथ' गथाया स्कुल थांनाय फैनाया बे लामाजों जुदि एसेबां खस्थ' भुगिनांगौब्ला इलेक्सन समाव जे एसेबां गोदै बुंनानै गामि हाबै जोंनिफ्राय भट बिफैयो, दिनै सोर माथिदो बे दलंनि थाखाय? बे नङा गुबुन लामा दं होननानैसो थायो मानसिफ्रा सिरि जोंनि बर'फोरनि इन्टेलेक्सुवेलफोर बिसोरबो जाखारदो। दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टफोरा एबसुफोराबो जाखारदो, बिजेपि गभर्नमेन्टआबो जाखारदो। जोंखौ इलेक्सन समाव जोंनिफ्राय गोदै बुंनानै रायजोखौ थुबुर खालामनानै भट बिनानै लाङो। दिनै जोंनि समाजनि बिपदआव रावबो माथिया। दाख्लैबावै जोङो डिसिआव थांदोंमोन मुसलपुराव, डिसिनो कमप्लेन हैनो होननानै गंब्रै गंबा ओरै लोगो नांनानै जोङो मोनसे कमप्लेनार हिसाबै जों थांदोंमोन। दा बेखौ कमप्लेन हिसाबै जोङो मोनसे होबोदों नटिस डिसि सारनो। डिसि सारा खिन्थु गाव बुंदों आरो आं नायहैग्रोगोन होननानै। खिन्थु माब्ला समाव फैगोन जोंबोथ' बे उद्देश्यखौ मिथिया। दा एसेबां होसेयावबो जुदि खुनु गुरुत्व खामानियानो जायाबा जोंनि समाजा बेसेबां आरो भुगिबावनो। दिनै जों बेबायदि मेरामति खालामनो थाखाय दिनै जों गासैबो समाजा ओंखारदों। दिनै जोङो समाजनि किसुमान सम्पतिफोरखौ लस खालामनानै जों बेजों टेम्परारि दलं बानायनो गोनां बाध्य जादों। दा बेखिनि खामानिखौ जोंहा जाय ठिकादार बे ठिकादार बिथाङानो मावनो गोनांखा। ब्रिजआ ओंखारा जासे ओंखारनायालागै बे साइड दलंखौ थाबायनो थाखाय जोंहा ठिकादारानो आखायाव दंखायो आरो सिगांबो मावबोदों। दा बेबायदि दैबानानि अबस्थायाव बिथांमोना खुनु माथियाखै। दा ओंखायनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट जोङो रायजोनिफ्राय जानानैनो जोङो बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बे खामानिया नोंथांमोननि जाय बिथाङा ठिकादारा बे खामानिखौ लादों जेब्लाखि फोजोबा, खिन्थु जोंनो सोलिबाय थानो थाखाय जोंनो टेम्परारि दलं रेडि खालामनानै होनांगौ। जेब्लानोखि गाज्रि जायो अब्लानो बिथांमोना जोंनो रिपेयारिं खालामना होनांगौ। गथ' जोंहा गोबां एरिया दङ। आप टु जे दावधारा एरियानिफ्राय बरपेटा रड थाङोब्ला जोंनि लामाजोंनो फैयो। जाला, सिमला, अनसलि, बागमारा ओरै गथै बेखिनि एरिया जोंनि लामाजोंनो आप डाउन जायो। दा बिथांमोना मिथिया हुसिया डाइरेक्ट फैयो गारि सालायनानै, बेनिफ्राय आरो दलंनि अबस्थाखौ नुनानै गिदिंना थांफिननो गोनां जायो। बे ठिकादाराथ' जेनेबा जोंनि गामि खाथिनिनो बिथां मा नाम दंमोन गयारी, लक्ष्मीकान्त गयारी बिथाङानो मावदों आरो बिथाङानो फैबाय थाखाय बिथांनि आखायावनो खामानि। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि गामि खाथि हारसा सुबा दङ उलातारि, बे एखे सेंसन खामानि एखे टाइमाव मावनाय बिसोरना कमप्लिट जाबाय, जोंनिया दिनैसिम जाया। बेफोर खोथायाथ' बहुत साननो गोनां बाथ्रा। ओंखायनो जोंनो थाबैनो जोङो जोंनि बर'नि जेसेबां अल बड' अर्गेनाइजेसन जेसेबांनाखि लिडारफोर दङ बबेयाव थैनानै दङ, बिबान लादों, गेदेर बिबान लादों, रावबो माथिया। ओंखायनो जों बुङो थाबैनो बे खामानिखौ मावना होनांगौ। जों आसाम सरकार आरो बिटि सरकारनिसिम जोंनि समाजनिफ्राय जानानै जों गुरैयै खावलायनाय थाबाय। এই আমাৰ ৰামচাটাৰী হাউলিপিঠা মহাৰাণী পিঠামিতি ৰোডৰ যিহেতু আপোনাৰ পিঠামিতি ৰোডৰ ওপৰত আমাৰ এই ধৰ্মবীৰৰ ওপৰত দলং, এই দলং আজি 3 বছৰ ধৰি এই এনেকুৱা জনজাতীয় অৱস্থা, যাৰ বিনিময়ত আজি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম
আৰু যাৰ কাৰণত আজি এই স্কুলৰ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ ইমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু যাৰ বিনিময়ত আজি এই বহুতো মানুহে ইয়াত মানে পংগু হ'বলগীয়া আছে হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় নিজে অলপ পাছত দেখালে হয় আপোনাৰ এই গৰু মৰি থকা নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া পানীত ভাই গ'ল ঠিক সেনেকৈ বহুত আমাৰ ইয়াত মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যাৰ বিনিময়ত আজি এইটোক লৈ আমি আমাৰ ঠিকাদাৰ লক্ষীকান্ত বেহাৰী তেখেতক আমি বাৰম্বাৰ আমাৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা কৈছিল যে অনতিপলমে আমাৰ সেই দলংখন সম্পূৰ্ণৰূপে কৰি দিব লাগে আৰু আমি বাৰম্বাৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা এনেকুৱাও কৈছিল যে এই দলংখনৰ যাতে কোনো এটা প্ৰব্লেম নহয় সোনকালে যাতে আমাক পূৰ্ণাংগভাৱে কৰি যাতে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এই অঞ্চলৰ ৰাইজক যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যাতে যাব পৰা কণ্ডিশ্যন কৰি দিয়ে সেইটো আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই আছিলোঁ আৰু এনেকৈ এই কথাটোক লৈ আমি লক্ষীকান্ত বেহাৰী যেতিয়া ঠিকাদাৰে এই কথাটো গুৰুত্ব নিদিয়াত আমি ঠিক সেনেকৈ সৌদিনা 12 তাৰিখে আমি DC মহোদয়লৈকো আবেদন জনোৱা হ'ল এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ 4খন আবেদন পত্ৰ দি আমি ৰাইজে গৈ কিনে DC অফিচত আমি বাক্সাত মচলপুৰত গৈ কিনে আমি আবেদন জনোৱা হৈছিল সেই তাৰ প্ৰতিও আজিলৈকে কোনো এটা পদক্ষেপ আমি পোৱা নাই আৰু লগতে এই ডিপাৰ্টমেণ্টত PWD ডিপাৰ্টমেণ্টত SDO আৰু PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰে SO আৰু সেনেকৈ আপোনাৰ সেই ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেতসকলক আমি বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ তেওঁলোকেও আপোনাৰ কৰিম বুলি কয় কৰবা দিম বুলি কয় কিন্তু আজিলৈকে এই 3 বছৰ ধৰি এনেকুৱা অৱস্থা থাকিবলগীয়া হ'ল চাওক আজি আমি এই স্থানীয় MLA আমাৰ 41 নং ভৱানপুৰ সমষ্টিৰ মাননীয় অনিধৰ তালুকদাৰ MLA তেখেতক আমি এই সম্পৰ্কে জনাইছিলোঁ কিন্তু তেখেতো আজিলৈকে কোনো এটা সংস্কাৰ দিয়াই নাই তাৰ কাৰণে আমাৰ এই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা আজিলৈকে হ'ল চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক কিমান মানুহ এনেকৈ যি অৱস্থাত যাব লগাইছে জীৱনত হয় কিবা এটা যদি আমি শ্লিপ খাই আৰু সেই বৰষুণ বতৰ আমাৰ এই আইথাল মাটি যাৰ পিনে অলপ হ'লে পিছলা হয় তাত যদি আপোনাৰ শ্লিপ খাই পৰিব লগা মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈ যায় চাওক আজি চৰকাৰৰ সেই গাফিলতি আজি অসম চৰকাৰেই হওক ইয়াত চৰকাৰেই হওক আজি কি এইবিলাক কোনো এটা পদক্ষেপ আজিলৈকে আমি ভালদৰে দেখা পোৱা নাই যে এনেকুৱা যদি কৰে আমাৰ সেই অঞ্চলৰ আমি গাঁৱে ভূঞে যিটো অঞ্চলৰ ৰাইজ সেই ৰাইজৰ অৱস্থা কেনেকৈ হ'ব কেনেকৈ আমি চলিম সেইবিলাক একচুৱেলি চৰকাৰে BTR চৰকাৰে হওক বা অসম চৰকাৰে হওক তাৰ ওপৰত অনতিপলমে পদক্ষেপ ল'ব লাগে আৰু আমাৰ যাতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতে সুভাৱে যাতায়াত কৰাৰ ব্যৱস্থা যাতে কৰি দিব লাগে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এই সাংবাদিকৰ নিউজৰ থ্ৰুৱেদি আমি বিশেষ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰ বা BTR চৰকাৰ বা ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টে থকা কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছে ৰাইজে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতে অনতিপলমে সেইটো পকী দলং আৰু সেই পকী দলঙৰ বৰ্তমানলৈ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে বৰ্তমান যাব পৰা কণ্ডিশ্যন কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি তেওঁলোকলৈ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ তো এইখন অঞ্চলৰ মোটামুটি প্ৰায় বজালী অঞ্চলৰ পৰাও আহে আৰু সেনেকৈ আমাৰ এই অঞ্চলৰে গাঁও চুবুৰীয়া হিচাপে প্ৰায় 10টামান এনে চুবুৰীয়া চুপা আছে সেই চুপাৰ মানুহবিলাকে সেই ৰাস্তাইদি যাতায়াত কৰে আজি তেওঁলোকে মানে সেনেকুৱা মানে অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকে আজি সেই ৰাস্তাইদি আহি এই ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাই থাকিব লগা হয় একদম আমাৰ জালা অঞ্চলৰ আপোনাৰ বজালী অঞ্চলৰ এই পূব চাইডৰ অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে ৰাস্তাইদি যাতায়াত তেওঁলোকে মানে এতিয়া এনেকুৱা দুখ পাইছে তেওঁলোকে কয় যে কিয় সেই দলঙৰ ওপৰত এই অঞ্চলত রাইজে এই চুকচুকীয়া রাইজে আপনার গুরুত্ব লওয়া নাই তেতিয়া আমি বারংবার কৈছিল नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SCC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव
सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360